Thutha wa giturwa kia ugavana Nairobi gutigwo kiri na ithenya kurumirira kuhagurwo kwa Mike Sonko ta gavana. Riu ihinda riria kamiti ya ithurano mihaka IEBC irahete ciama cia kiuteti kuheana maritwa mao rirorete kuinikiriria. Tariki 28 iria kamiti ya IEBC iraheanite ni rucio ruru rurakia muthenya uria utanyitwo gukorwo na mihango mingi ta ya njuki ikihunga irua kuri ciama cia kiuteti na oho gugitanywo gukorwo na ngayukano nene makiria kiama-ini kia Jubilee gatagati ka aria manyitaga mbaru handshake na aria makoragwo mwaho-ini wa Tangatanga. Andu a handshake ni mari migambo igana kuringana na no uraria at that particular time. Koguo wahota gukora andu a handshake ri mathaka no mate Nairobi ni undu wa kwaria migambo ina itano. Andu Tangatanga makeragia na mugambo ki umwe. Number 2 uri ukoya Nairobi ri ni atangatha Kenya riu ni gukandiroka tondu ni agia na hinya na riu aya marashindire Msambweni na kuria kungi marashindire ri ni monanitio already meridi gwikata kuhurana na aria na mamashinde. Koguo mangioya Nairobi igukorwo i plus nene muno ya riu no moke maiguithia andu macinani mamere atiriri githi mutirakionire andu othe marauga ni ithuĩ riu inyuĩ ni mukenda gutigwo nja ya thirikari. Kuringana na ndeto itari njikire mukonde mwaho wa handshake uratanya kuneana ritwa ria mundu umwe uri ukarirukia vendera na hamwe na aria maragwetwo ni muikarĩrĩte wa kamiti ya ucenjia wa gatiba Dennis Waweru hamwe na Agnes Kagure naguo mwena ungi Bishop Margaret Wanjiru ni arikitie kwanirira kuhuranira giturwo roki wa kigiritania na mwaho wa Hasla na uria utongoragio ni munini wa President William Ruto. President na deputy wake no mari ngethanira tondu president hari ari tha ici handshake-ini no ririkane nginya process ino ya BBI matiri manarikia so tha ici ndangihota ku divorce muohe. Koguo riu ri ona mathura mundu mauge ndigira giti giki aga gutigirwo ugakora kwina andu me independent na ringi mundu ucio we independent ri egusupportwo ni Tangatanga no egiti na angioya magakena muno tondu ni mamenya riu giki gia 2022 riu iyo narrative niyo tugwikata niyo tugutwara. Zaki Ngugi akiuga nditimurano hiyo ni gukorwo ikionekana kiama-ini kia Jubilee uteti wa Nairobi ukihuthirwo gucora mbica ya uria maundu magaikara uteti-ini wa 2022. By elections ri ciukaga ringi andu mathimane macu kugie na realignment si focusite na gitikiria kinene 22 to taru mundu uri ungithurwo Nairobi angithurwo team ya handshake akwe na force nene muno ya ku influence Nairobi. Koguo kila mundu uri urenda gurugama candidate wa 2022 no ende muno gukorwo ni wewe na governor wa capital city tondu capital city no ri ina ikia kura ingi muno na mehota kukana influence kuringana na githurano ria iguthie tha ici. Kuringana na kamiti ya IEBC thiku cia campaign kambiriria tariki 18 mweri wa Januari na gutiriho tariki 15 mweri wa Keri kuria ni mathaa 48 mbere ya tariki 18 riria aikaria Nairobi magathie gucuka miti. Article 4 of the Constitution. Kwa ihinda riri giti kia gavana kinyitirirwo ni Speaker Benson Mutura gatiba ya bururi ikihe kamiti ya IEBC thiku 60 tu gukorwo etabanĩtie gĩthurano.